English Premier League match week 25 clear let na inrini zan big chu kan nei to a pathian ni zan han nei vele ta ila pathian ni zana hian match ni khel ni in Brighton chuan Crystal Palace lo mi khual team Crystal Palace tan Ismail Saran goal khung mangin 1-0 in Crystal Palace in ne na an changa poi thum hlu takan lo chuak pathian ni zan in khel zinga in khel ga event lo ber ero Liverpool in Manchester City Anfield tan lo mi khual kha ani ome hein khel li referee lama ton riat nei to Craig Pawson chuan a en call ani first half a goal kan mulova second half a goal thumlai muthungin goal ni Manchester City khung ni in goal khat ero Liverpool khung ani thunga point thum hlu tak lo chuak torin hau tak machon ni in Manchester City lamhen in khel hau tak bika ne na an chang Liverpool manager Arne Slot chuan 4-2-3-1 formation mangin hetia ngem player arema Alisson Becker chuan goal vengin Szoboszlai le Kerkez te defender Siran oma Konate le Van Dijk te defender Laya omin Gravenberch le McAllister te midfield Laya an oma Mo Salah Wers le Gakpo te chu eketike nung chia an ding thung ani Manchester City manager Pep Guardiola chuan 4-3-3 mangin tianghem player arema Donnarumma chuan goal vengin Maguire le Kusanov te defender Lyan oma Matheus Nunes te Ait Nouri te defender Sira omin O'Reilly Rodri le Bernardo Silva te midfield an oma Marmoush Erling Haaland le Semenyo te tlarma a anin tlarthung ani Liverpool in Zazel somli paruk point panga ball changin shot voisom panga ne chang chumli tar keta akala corners chumngan hlo chuak thung Manchester City lamin Zazel somnga pathum point panga ball changin shot voisom pasari an ne changa chum sari tar keta kalin corners chumli an hlo chuak thunga hein khela ngai ven hlo berchu Dominic Szoboszlai ti in soita ila mir pompui tu in thane mang Ingwangin nge Dominic Szoboszlai hi kan ngai ven kan ti chuan a position ni lo right back a khel tir ni in chuti chung chuan second half a moi tak main free kick atangin goal akhunga team player ni zia lantirin Manchester City ina an goal thumna an khung na tur laka fault nain he fault wanghen red card a hlo chuaka Liverpool ero in goal khatin an chuat tlem pha thung ani Anfield ta truana City ne nan channa hian ne na la do kan chame ti in ha hi pinan soi thei bik lovanga kan van ani ti in soita sela apom tu an thane mang var thutluk na awangin Dominic Szoboszlai an red card tamu a Manchester City goal thumna hli sak ani bok minute somsari palina Dominic Szoboszlai chuan free kick moi takatangin Liverpool ma hruaina goal akhunga Arsenal nen anin khel truma Anfield ta bok free kick moi tak akhung nen khan te khin thei te zingami ani Manchester City minute somret palina Bernardo Silva mangin Erling Haaland na a head pl zo atangin goal an khunga 1-1 ania in khelboro ka sang sot minute som kwa hun pek bel minute thumna Liverpool goalkeeper Alisson an Matheus Nunes atti tluk a hliama wangin penalty pek ania Erling Haaland chuan a pet than lutuk lo na goalkeeper dinglama petin goala alut in khel top dona Ryan Cherkian goal akhung le dona halfway line bullet rangin goalkeeper Alisson Becker alo chuak to bok nen goal zona alirin apeta he goal tu Erling Haaland chuan Dominic Szoboszlai tlan pelin Szoboszlai hian Erling Haaland an bola dek tur hi box pon hleka apota Erling Haaland hit ludu lovin box chunga Dominic Szoboszlai zok chu apot pluthunga chuti rualin Szoboszlai po thuka wangin goala ball alir luta a goal ngei ni in Ryan Cherky pon a celebrate to a Manchester United te tan chuan thillom ani lo mai thei a ani mai thei boka City ni na ne nan chana hi Manchester kho club thoan ni awangin anlom pui thei lo viawanga chuti ruale ro chuan Liverpool ina tlom jok din munan dina wangin top 4 din mun an luang he thei awanga ro chuan an lom viau thei bok ani
chuti line var manga han en ani nuwa Dominic Szoboszlai kha fault ngai nia ngai ani awangin red card pek ani a Manchester City goal khungpo hli sak ni in free kick pe tu Ryan Cherkian gola khung taklo awangin Manchester City hian sithum faya ne na chang thei tu 3-1 na ne na chang thei tur kha 2-1 in ne na an chan pha ta ani ti hian English Premier League match week 25 khel zo ani nu hian team somni ten voi somni panga thau an khel nuwa Wolves chuan point rate mu in somni na din munan lu a Burnley point som panga mu in som pakwana din mun lu in point somni pathum mutu waisam chu som pariat na din mun lu mek tu anni a anni hi English Premier League table mung pha lama omte anni achung bara Arsenal omin anni hian khelsom ni panga tongin voisom pasari ne na chang thein point som nga paruk an hlo chuaka Manchester City khelsom ni panga tongin voisom panga ne nan chang theya point som nga hlo chuakin Aston Villa khelsom ni panga tonga voisom pali ne na changin point som li paruk voi point som li pasari an hlo chuaka Manchester United tamin khelsom ni panga tongin point som li pali hlo chuakin pali na din munan lua Chelsea khelsom ni panga tongin point som li pathum mu in Liverpool khelsom ni panga tongin point som thum pakua an mu a Tottenham Hotspur swan khelsom ni panga tongin point som ni pakua mu in somle panga na din mun an lua mek thunga English Premier League champion in boruak angai nom tluk zetin top 4 ni inchu boruak angai noma chuti rualin klatur in boruak ero adai de utukina hriata a chan chu Wolves te an che that local tluang ema Wolves Burnley le waisam hi a thilmak to patlenga ni lo chuan heng team pathum te hi tla theidin muna ding mek te anni Erling Haaland chung goal som ni pakhat khungin English Premier League ka tundin muna top scorer ni meka ama nai bertu Igor Thiago ain goalie in gola khung tama Igor Thiago hian goal som pasari khungin Manchester City player bok Antoine Semenyo chuan goal som patni khungin pathumna din munalu Trente pet goal tur siam saklama Erling Haaland chuan tumruk siam sakto in pathumna din munalu a Pahnina Ryan Cherky omin ani hen tum sari siam sakto a Manchester City player pahni tena antluk lo chu Manchester United captain Bruno Fernandes ni in ani hen tum som pahni 28 goal tur asiam sakto ani clean sheets nga ber chu David Raya ni in ani hian mes som pathuma clean sheets aneita a Gabriel pon clean sheets tum som pakhat nei to in Martin Zubimendi pon clean sheets tum som anei to thung ani heta thang hian Arsenal player maswai tu player zinga tongin tunge khel tam ti chu a hriat thai mai ome sots nga ber chu Erling Haaland ni in tum som sari paruk a sots to a heta thang hian tum som li le paruk tarketa kalin tum som thum ero chu off tarketa akal thunga goal ban le goal par tia kan soi ut waki Bruno Fernandes yan tun season a tum nga zet a pet per to a heng tum nga ut wak a per te lut ngat se chuan goal nga loi khung thei tur ade ball dek tam berero Virgin van Dijk ni in voi sang ni zani som sari zet ball adek to a true ball voi som ni pani Bruno Fernandes in siam sak to in an tumpui te box chunga ball dek tam ber chu Erling Haaland ni in tum za som nga pakhat ball adek to a mol mang takat hlir chuan English Premier League striker lawom ber chu tun season Erling Haaland ani tackles dik nga ber chu Joe Palhin ha ni in tum somli pariat jet a tackles dik to ani interception lama chuan Moises Caicedo sang ber tum somli panga interception nei to in James Tarkowski chuan block tum som thum pali anei to a clearance kanti hey ball in chua a clear chuak tu masazo ka hian Virgin van Dijk tum so za som ko patni a trong to a Burnley goalkeeper Martin Dubravka chuan tum som ko pakwa jet save to in goalkeeper zinga tun season a save nga berani a ama nai ber tu chu Robin Roofs ni in ani hian tum som sari pariat save adei to thung ani tikhan
English Premier League sang ni som ni panga som ni paruk match week 25 clear let na big chu kan du tok le don anga he chanela hian English Premier League ka match lian big te clear let na te clear log na te kan nei thin ba ka a content rang kan chopol na sa thina ingai na chong ani a ila subscribe lo ani chuan below subscribe sak nge turin kan ngen che ani kan channel lo toy lo clear thina wangin ichunga lom thu kan soye hun man nuam fek ule